haber sal. Tacikistan Kırgızistan'a uduldu. Jaz gelip kızlar Kuturdu. Evet. Uktun mu? Hı? Ne deysinger? Kuturdu deyim. Çıksanar beni. Biz düşünmedik. Kim kuturdu? Kızlar. Kayakta kuturdu. On yakta. Nege kuturdu? Çaz gel cida güldep kuturdu. Oşadan göre sen kurtap ketpeysin mi? Özün tişin kurtap kettir go. Mensi yok. Biz finalga ötüşüz gerek. Bizge tamaşa gerek. Tamaşa var bizde. Kana. Jigitlerin taşlap ketken sulu kızlar kutura başlaptır. Bunun arjarabayt. Tamaşa degen monday hoş gerek. Hurmatlı dostlar, elessetkile bir aksakaldın betinde kıtıgısı var eken. Toydoğu bir görünüş. Aksakal gen 2 yaşka bir bata verin. Amin. 2 yaş baktılı olsun. Men dağı teyişkil göreyim. Hurmatlı dostlar, uşunday jakşı manayda Universal komandası finalga karay. Allah! Biz başladık. 90-cı yılları Damaşlı telefonda, 2000-ci yılları Uyulduk Sotovoy telefonda, 2015-ci yılı bir-birimizni görüp video zvonoktorda süйлöштük. Emi göröbüz 2053-ci yılı Razborkаны telefon arkılуу эле чечип калыптыр. Bratçika katıgan sen mi? Ova men. Şunda derskiysin mi? Derskiyim. Bettingeçi? Tükürme. Ne kılasın tükürsün? Bir betini maydala koyayım. Urç. Tut. Niye? Jakın gelsin. Ha, jakın. Dağı jakın gel. Ne? Jakın gel. Ne? Lan karap dur. Sana açığına. Oy, epol oldu. Rahmat aldıgaçılabыз. Бары өзеле чыгып жүргөн маршруткадагы аябай эле шустрый лөлү. Тоқтап қойын. Оппа, жолақыны бермейсіңербі? Айлана бақтыңыздан көрейін, тақтыңыздан көрейін, садақа қып қой. Ай. Мен сарға 20 сом. На, жолақы 2 адамға. Халилдахан чарин сізге төлеп. Рахмат. Барымыз жақсы білеміз, сұлу татынағай қыздарға телефон шалу аябай эле көп болады. Ошонун жанындағы түрүсү канча эмес оштукча айтканда конек подружкасы эмне жумуш кылат. Көрөбүз жатаканалардын бириндеги көрүнүш. Подружка келдің бе? Ава. Қандай айылдағылар жақсы екен? Ава, саға салам айтып өте. Саламатты болсын. Азыр, Не болды? алло? Alo, Ayka қандайсың? Жақсы, кім екен бұл? Мен Жанармын. Бүгін бошсың бу, жолықпайлы? Мен бош емес, анан чалшы. Мақұл. Мақұл. Шу чалай бер, той қозышты, тынбай чалышты. Андан көрө карточка көрүп мен сени той козбойм ба? Подружка, мына шарға келдің ғой, кичине өнүкчү, крешки, чипси деген нерселерден жесең. Мен анда интернеттерге түшүнбөйм. Да? Алло, Айка, привет. Привет. Бошсың бу, жолукпайлыбы? Жолукпайлыбы дейт. Сен не кыласың жолук өчүр өлө. Мен сени киного алып барып келейин дегем. Макул 3-кө барып келейин анда. Давай. Башың бары сени апаң айылдан окусын деп жөнөткөн го, Машүттү. Че сабагың окусаң? Кече эле сагатчы ала уйду сатып контрагыңа акча жөнөттүлгө. Кичте окусаң сабагың. Дагы соң ал эми. Ай, меники де сеники, подружка меники. Алло. Ала, тоқтаған қандайсың? Чоқыңа тоқтаған, өзің тоқтаған, түшүнүңбү мен? Мен Тонямын. Тоня, қандай жақсың ба? Жақсы, кім бу? Мен Залқар, кече паркта таныштық қой. Сен баласың ба? Балам. Өлүп кетейин баламын дечи. Өлүп кетейин эркек баламын. Мага деле балдар саат көрдүңбү? Анан ошо Тоня,
жаныңда бир Айка деген подружкаң жүрөт эле, ошонун номери барбы? Çalbağın ekinci çalba. Al savağa okuş gerek çalba. Рахмат. 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 Урматтуу достор, барыбыз эле ашказан бар, ал ашказандарыбыз ар кимде ар кандай иштейт. Калыстар тоонда олтурган Аскат Мусабеков агабыздын ашказанына тамактын келип аткан кези. Аш, манты, самсы, биштекиз, чучвара, гуалак. Ой, гуалак дейм да. Бол тойду мен кетти. Эми көрөбүз студенттин ашказанына тамактын келип аткан кези. Kursaksın tokuyor. Рахмат. Рахмат, урматтуу достор. Оюндун соңунда командабыздын капитаны Калыбек Калыстар тоундагы бир кишиге ыр арнайт. Ар узаттым ай чырагым аскатым, сизди көрүп мен арыктай баштадым. Буйруса финалда көрүшөбүз. Универсал командасы чоң рахмат. I can hear the